تفگەرە بازارە قامشلۆ بەری چەند ڕۆژان جەژنێ ڕۆژ بڕۆژ خورتر دەبە خەڵکن قامشلۆ ئامادەکاریین ڕۆژا جەژنێ دکن. کەریما براهیم گازنان ji buhabûna pêdiviyên cejnê weke şekir, şêranî, kulîçe û cil û bergê zarokan dike. والله بهاي اسعار بهانه وايه فقير زحمه الجوار وقت ما ايمن فقير زحمته بديت الحمد لله بس هيك زحمته انا بس لو كنت تاني دست حظر شو يعني $500 ما جبت شكروا وشكنوا كل شيء من اسم شينك شركه حصاد شيء كما شينك كلفه تنين بازرگانێکی جل و بەرگان لە قامشلۆیە تەکەس دکە گۆ ji ber kirîn û firotîn bûye bi dolar ketina nirxê leyreya Sûrî dibe sedema got nirxê kelûpelan buha be. Li gorî wî bazirganî rewş bi giştî aloz e û krîzeka aborî li ser asta cîhanê heye. Lê nayê wê wateyê got firoşkar nirxê kelûpelan cil û bergan du qat û sê qat bilind bikin. برا قطعة خيو حظا ورقة سرهبة بس نمعناتها بين قطعة بنطلون باوضة حظا ورقة بفرش بشيس حظاري اف نابه كليه نابه اف كليه نابه فعلا ولو في بلدي بعض دكان اغلب دكان شاوايه بازرگانên şekir û şêraniyê jî dibêjin îsal nirxê hemû cureyên şekir jî ji jîdera xwe bûhane. Elwan Nemo firoşkarê şekir e û şêraniyê dibêje kargehên Şam û Helebê dest bi berhemdana şekir kirine gelek cureyên şekir ji her du bajaran digihêjin Qamişloyê. بالنسبة لأصناف ديافرة أصناف قلق هنا بس أسعار قلقي بهنا أري والله قسمك جيش مصدر أي سوري إي صار ريجر تيجي ودورابي تيجي هيا يعني مصرف قلق ليشو وبضاعات هيا بس بهايا إي جوبري مثلا مجموع 10 كيلوات بويا 5 كيلو يعني استهلاك بقرايا نص القيمة أري أو جد تشيا فرقات سعرية جبر سعرية تكلفي يعني حيا ضيافك عادي صد هزار صدو بينجي أب تكلفة بيا اشتغالي جرابي Hin bazirgan dibêjin got yek ji sedemên sereke ji buhabûna nirxê pêdiviyên cejnê durbûna jêderên wan kelûpelan û baçeyên tê nestandin. Her wiha ketina nirxê leyreya Sûrî beramberî dolarê Amerîkî. Dihêle got ne li gorî karînên xelkê be nemaze got karmendên hikûmeta Sûriyê û yên rêveberiya xweserjimûçeyên xwe bi leyreya Sûrî werdigirin. Lê dimîne got alîkariya kesên got koçberî Ewropayê bûne bi kes û karên xwe re hinekî fişarê li ser milê wan kêm dike. Zana Umer dengê Amerîka قامشلو